Assalamu alaikum, urmatуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Бүгүн 15 ноябрь 2020 жыл адаттагыдай эле Корея жергесинде Паран шаарында өтүп жаткан турнирге кош келиңиздер. Бул сиздер көрүп турган кызыл формачандар, булар Кыргызстан командасы. Дал ушул команда азыркы топту өткөрүп берүүдө. Сары желетчендер, булар Канын шаарынан келген команда, Канын командасы. Birbirinize salam veririz. Kırgızistan'a salam. Kırgızistan'dan kanına salam. İyilik. Бул İlsan командасынын капитаны судьялык милдетти аркалоодо. Азыр сары желетчендер, булар Канын, кызыл желетчендер, футболкачан, формачандар, булар студенттер, Кыргызстан командасы. Буга чейин көрдүңүздөр, бир канча командаларды нөлгө калтырган учурлар болду, достор. Булар азыр мына көрөтөсүздөр. Булар бир канча жолу турнирлерде биринчиликти алып, кубокторду утуп, булар чемпион аталган командалар. Ушул команда азыр бул жерде, мындайча айтканда, турнирди өткөрүп берип, спонсорлук кылууда. Хазайындар десек болот. Дал ушул мекендештерибиз, бул Корея жергесинде окуп иштеп жүргөн мекендештер. Бул Паран шаарынан эки команда оюнга катышып, бириси Паран болуп, экинчиси Кыргызстан болуп оюн көрсөтүп жатат, достор. Буга чейин дагы биз ошол командалардын ойногон оюндарын сиздерге чагылдырып көргөзгөнбүз. Кимдегин биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, анда сиздерди дал ошол биз тартып көргөзгөн видеолорду көрүлүк болсоңуздар, кирип көрсөңүздөр болот. Мына топ чыйып кетти. Топ азыр Кыргызстан командасында. Кыргызстан, көрдүңүздөр, Кыргызстан 4-орунда номердагы оюнчу менен 10 номердагы оюнчунун оюндарын көрөсүздөр. Аябай кызык оюн көрсөтмөкчү бул жигиттер. Өздөрү жаш 18-20 жашар балдар. Аябай жакшы оюн көрсөтүп берет деген үмүттөбүз. Анда мына достор, күн кештеп шам убактысы болуп калды, бирок мен үзгүлтүккө учуратпастан тартууну аракет кылам. Мен азыр колдон келишинче бул камераны мекендештерибизге карматып, өзүм шам окуп келгени аракетти кылсам. Азыр мен сиздерге бир 5 минутта тартып көргөзгөндөн кийин, андан кийин сиздерге көргөзөм. Помогу! Комбинацияларын карагыла, аябай. Жок. Азыркы Спокойно. Неге достор, биз силерди жак мен сиздерге могул жактан тартып көргөзөйүн. Максат, кана Максат? Кана? Азыр мен сиздерге мына тартып көргөзүүмө биргеликте. Максат, кирсең? Мен тартып турчу сен. Мейли, өтөр. Мен шам окуп келдим. Шам убакыты болуп калды. Азыр үзгүлтүккө учуратпастан тартып туруш керек. Аябай сонун оюн болуп атат. Седенде Кыргызстан командасы аябай сонун оюн. Дос! Дос! Oyun bitecek, tart veresin. Ne? Aldı
Tamam, güzel. Hoppa. Oy başladı bunlar, başladı oynayalım. Sen de Cengiz misin? Evet. Ne oyla aldan kesken yaptılar. Normal. Normal. Cengiz. Senin oyuncu bir yaşta mısın? Açık kaldı damlalı, açık kaldı. Sekin, pasmayın bana ulan. Pasmayın. Saçır. Aldan polis olattılar. Aldan polis olat.
Arkağa kayıtma. Pas ver de açıl kılı. Kıslandı, Cengiz Tekin oy var. Bu oldu bunlar. Açıl oynama bunlar. Açıl oynama açıl. Ne pas ver oynama çarpı başlar. Cazladık da. Ne bırak çarpı oynatasın. Pas ver oynama çarpı başlar. Narxı bitke. Narxı bitiş var da hazır. Oha olsun böyle aldık. Olsun böyle gidiyoruz ki değil. Yine bu tutalım. Karış, karış. Aman Murat. Nuri. Birinci time bitti. Azı ikinci time oldu. Ana birazcık yaxshi. YouTube'ga salmayız da. Yediğin karma, devradan karma. Söyle erten YouTube'dan özün görüp alsın. Kim girdi? Haydi. Нурик, не выходи, последняя игра. Назад, назад. Хорош. 5 kere eledi Amanға. Назад, назад. Мен. Назад.
Bizdeki fight tamam. Evet, söyle. Kimse? Pas. Tamamlık ya. Tamamlık ya. Suda kaçmayız abi suda. Ne düşüyorsun? Oyna çıkıyor. Открывай, oyna. Buradan yasana alıyoruz. Bakın. Hop. Teredo. Hadi gidelim. Hava. Aman. Сзади. Бей. Yürü. Hadi. Şurada выйди, içeri. Hey. Attırma. Oyna. Hey, spokojno. Какан сайна, Нурик. Не слушай. Концентрация играй. Come on.
Alan girdi. Max. Қолым қалды бұдан. Өзіңізге де бөлесін кәне алды. Неме? Қанша шот қанша? Шот 2-0. 2-0 бі? Қырғызстан бі? Қырғызстан 2 бі, Уақыт аз қалып тұр ғой. Шот 2-0 оқшы. Шотта қалаға. Жақшы. Мейлі, рахмат. Жоқ. Сули. Ой. Сули, otur. Пойдем. Слабо опыт. Мына буюрса достор, 2-0 есебінде ойын жүріп жатыр. Азыр біз камераны алдық. Буюрса мына ойындың уақытысы дағы бүтүшүнө аз калыптыр. Азыр колдон келишинче сиздерге тартып көргөзүүнүн аракетин кылабыз. Шам уақытысы болуп калганына байланыштуу шам окуп келдик. Алла разы болсун баарыңыздарга. Биздин каналдан алыстан көрүп турганыңыздар үчүн баарыңыздарга ийгилик. Шот қанша болды? 4-0 ғой дейін. 3-0. Ошындай бе? Судьяны тақтап қойлы. 2-0 ұқсайды деп өле. Атқамызда. Азыр тағыш судьядан сұрайыз. Бұл Илсан командасының тренері Илсан. Азыр көресіз, сұрайыз азыр. Асхат сенде. Хорош Тағыш судья шот қанша болып қалды? Шот 3-0. 3-0 екен. 3-0 екен шот. Аваляға біз кеттік. Бұттарды ойлағыла, бұттарды. Бар, назад. Асхат, кел, Асхат, кел, Асхат. Жоқ. Ақырқы минуталар қалдық шөт. Уақыттағы соңына келіп жетейін деп қалды. Ойынның бүтішіне аз қалды. Қанша уақыт қалды? 1 минутта уақыт қалып тұр. 1 минутта уақыт қалып тұр. Азыр судьядан сұраған кезде бізге уақытыны көрсетті. Азыр 3-0 есебінде Қырғызстан командасы студенттер алдыға жеңіп атып тұр. Азыр өзіңіздер болғанды.
Oynuyor sen. İşte oynuyor. Out ketip kaldı. Uğluken. Daha Uğlu'ya ketip kaldı. Hazır biz görelim. Ağlaş. Çıkıp ketdi. Gün geçtip kaldı dostlar. Bu eşikteki vakit bitti. 3-0 esebinde Kırgızstan komandası jеңишке жетишти. Молодец жигиттер. Силерде мындай конокторду сыйлап кичине мындай утул берейин деш барбы? Же жокпу? Иә. Жакшы жигиттер, молодец. 2-0 3-0 экен мына жакта шотто жазып атат. Анда мен сиздер менен кийинки оюнга чейин кайрылышам. Аман болуңар.